TFZ Rwanda tugiye kurebera hamwe igice cya gatandatu. Igice cya gatandatu turareba ubundi buryo bushya rero gukora subnetting, noneho nibwo buryo nyabwo bwa subnetting ikoreshwa n'uyu munsi. So kugira ngo tubashe ninjire neza mu isomo, dutekereze kwanza. Urabona ufite tuvuge ufite computer cyangwa se network devices 500. Izo devices 500 urashaka nizo ushaka gukoresha kuri internet. No kuvuga ngo mu ISP IP address yakaguhaye ni class C IP address, kuko niyo class C ifite IP nkeya, ifite IP nkeya zishobora gufitinga kuri organization zifite devices nkeya. Tuvuge ufite devices 500 kandi class C ifite IP imwe, ifite subnet imwe, iba ifite IP 254 zishobora gukoreshwa. No kuvuga ngo kugira ngo kubera ko wowe ufite devices 500, byibuze wagakoresheje IP ebyiri za class C. Nanone hahita haza ikindi kibazo. Uramutse ufashe IP ebyiri, urumva ko IP ebyiri waba ufite 508 kandi wowe ufite devices 500, ariko ufashe IP address ebyiri za class C, no kuvuga ngo communication between izo devices, waba ufite devices 250 ziri muri subnet imwe, noneho hakaba na 500 ziri mu yindi subnet. Icyo gihe kugira ngo communication ibe between izo subnet ebyiri, wakenera indi device yitwa router, kubera ko router niyo ituma haba communication between two different subnets. Subnets gira subnets ebyiri. Subnets ni network zitandukanye zitari muri range imwe, niyo subnet. So kugira ngo rero subnet itari muri range n'indi subnet bibashe kuvugana, bibashe communicating cyangwa guhererekanya amakuru, nuko haba hari indi network device yitwa router ishobora gutuma haba communication between izo subnet ebyiri. Kuko subnet ebyiri, device iri muri subnet imwe n'indi device iri muri indi subnet, ntibishobora gucommunicatinga, ntibishobora guhererekanya amakuru hatabayemo iyindi network device ishobora gutuma zihererekanya ayo makuru. Ugahita wisanga kera ugahitaga wisanga udafite ubundi bushobozi, cyangwa se udafite ayandi mahitamo, ugomba guhita ufata IP ya class B. Nanone ikindi kibazo cyahitaga kibaho n'iki, ni IP class B nayo ifite IP 65,000 birenga, kandi wowe mu rugero natangiriyeho mvuga ufite devices 500. Urumva ko nufata 65,000 ugakuramo 500, ziriya zisigaye zose zabaga zitakaye ubusa. So aho rero niho haje ubu ibyo tugiye kuganira muri iki gice cya gatandatu, nibyo classless interdomain routing cyangwa se CIDR cyangwa se CIDR. CIDR rero ni uburyo bundi bushyashya, ni uburyo bushyashya bukoreshwa n'ubu, ariko bugufasha gukora iki? Kurenga icyo kintu cyitwa ngo ni IP class C cyangwa class B. Ushobora gufata class C nubwo ari devices 500, tugendeye ku rugero natanze, ufite urugero izo network devices 500, ariko ufite IP class C ifite IP 254. Rero muri ubu buryo bushya bwa CIDR cyangwa CIDR cyangwa se classless interdomain routing, ushobora gufata iyo IP class C ukayigabanyamo umubare w'izo devices ufite, utarinze ufata IP class B. Tugitangira kuvuga murabyibuka ko navuze ngo wisanga nta mahitamo ufite, utashobora gufata subnets ebyiri za class C, kuko bihita bigusaba indi network device router kugira ngo izo devices zibashe communicatinga. Ukisanga nta mahitamo ufite ahubwo uhita ufata class B. Kubera iki? Kubera ko turabibona hano ko class B
urabibona hano ko icyo gihe iyo ufite class y'izi devices ugasanga ntago zikwiriye device wowe ufite, ugahita wisanga nta mahitamo ufite, aho ugomba gufata iki, ugomba gufata class B. Kandi iyi class B nawe urabona ko ifite IP 65,000 birenga, uvanyemo izi 500 waba utakaje IP 65,000. baje gusanga rero nta bitari ngombwa ko izo IP zakomeza gutakaza, aho bahita bahimba rero uburyo bushyashya aribwo CIDR. Ubu buryo rero bwa CIDR ni uburyo bugufasha gufata ino IP class C ufite, iyi IP class C yawe ufite. Urabona ko iyi IP class C ifite devices, ishobora gusapotinga devices 255, ariko wowe mu rugero natanze ukisanga ufite 500. Rero ubu buryo bwa CIDR bugufasha gufata iyi IP ya class C ukagenda ukaborrowinga from host portion, ukaborrowingaho number of some bits, ukaborrowinga bits zimwe kuri side ya host, kugira ngo ubashe gukoresha izo IP ukeneye gukoresha, kandi n'izisigaye ntizitakare ubusa. Okay, hajemo indi term nshyashya, ntizitakare ubusa cyangwa ntizipfe ubusa. Ni ukuvuga ngo tuvuge wenda twisanze muri option yo gufata IP class C, none tukisanga ntizikwiriye tugafata class B. Iyi class B tugakoreshamo 500 kuko tukurikije urugero rwa mbere. Urumva ko izi 6,65 byabaga bipfuye ubusa. Noneho hari uburyo rero ushaka gukoreshamo izi 500 gusa, noneho ibi 65,000 kugira ngo bipfe ubusa ukabibika, igihe wazakenera izindi IP wenda ugize izindi devices zirenze 500, ukagenda wongera ufata hano ugabanya wongera hano, ariko zose zidapfuye ubusa. So rero CIDR mu magambo make ni CIDR mu magambo arambuye ni classless inter-domain routing, izwi nanone nka superneting. Apana superneting. Okay, noneho nkuko mubibona mu magambo yasobanura, ni uburyo bwo gufata IP addresses ukazongera nyine uburyo zikoreshwa, zikongera zikagira ubundi buryo bushyashya bwo gukoreshwa ubusimbura bwa buryo bwa kera bwa class itari A ikaba B, itaba B ikaba C, ariko nta bundi buryo buhari ubasha gukoresha. So mu gihe cyose bakoresheje ubwo buryo bwa class A na class B na class C, baje gusanga hari IP nyinshi cyane zipfa ubusa. Noneho iyi organization ya IETF cyangwa se Internet Engineering Task Force, nibo baje kwiga ubu buryo bushyashya rero bwo gukoresha izi IP, ariko izisigaye ntizipfe ubusa, aho ukazibika ukazazikoresha ubutaha. So reka turebe rero uburyo ushobora gukora subnetting ukoresheje ubu buryo bwa CIDR. CIDR nanone ishingiye ku bundi buryo bukoreshwa bwitwa variable length subnet masking. Ubwo cyangwa se ushobora kubivuga amagambo arambuye ni VLSM. Iyi ni variable, buriya bundi rero twakoreshaga kare buzi ntabwo y'ama classless, yo ni fixed. Izi ni variable rero, ni ukuvuga ngo iyi VLSM ni uburyo rero narimvuze mu magambo makeya kare, ni uburyo bwo gufata IP rero ukayisplitingamo uduce dutoya bitewe n'umubare wa devices ukeneye gukoresha. Rero iyo methode ukoresha niyo yitwa VLSM. Ubwo rero VLSM uburyo ikora niko turi buze kureba amagambo make, ariko VLSM kugira ngo tuyisobanurire, muri VLSM iduha ubushobozi bwo gukora iki. Ubundi twari tuzi ko classful ari
sorry ari /8 cyangwa se /16 cyangwa /24 nk'uko tubibona muri class A, class B na class C. Iyi ni class A, uwo ni class B, ni class C. Urabona ni /24. Ariko muri VLSM rero, VLSM ntabwo ari uko. VLSM idufasha rero kugabanya umubare w'ama IP ukeneye udatakaje n'ama IP zisigaye. Ni ukuvuga muri icyo gihe VLSM iduha ubushobozi bwo gukoresha wenda nka /6, /11, /15, /12. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ziri classless, ntabwo zo zitaye kuvuga ngo iyi IP ni class 8 cyangwa ni class A cyangwa class C cyangwa class B. Ntabwo yitaye kuri ibyo. Wowe upfa kuba ufite IP, iyo IP yaba class A, yaba class C, yaba class B, devices ufite ukayigabanya cyangwa ukayongera bitewe na devices ufite ushaka gukoresha kuri internet. So reka turebe urugero rutoya nafashe. Murayibona ni ukuvuga ngo wenda wahawe class IP address. Urabona ko ari class ni /24 means ini class IP address. Ni ukuvuga ngo niyo block wahawe. Muri block ya class C rero wahawe ukeneye gukuramo IP zizakora muri sales. Ubwo ni IP 52. Hari izindi IP 48 nazo zizakora muri marketing. Harimo IP 24 zizakora muri administration. Harimo HR IP addresses zigomba kuba 11 IP addresses. None muri accounting harimo 4 IP addresses. Ariko izi IP zose kuzibona zizakora muri department zitandukanye, ariko zivuye he? Zivuye muri subnet dufite hano. Izi IP zose ko tuzibona hano zizava muri subnet imwe. Kandi murabyibuka yuko kera iyo ari classful, ni ukuvuga ngo wagombaga gukoresha izi IP address zasigara zigapfuza zitakwirwa ugafata class B. Ariko urabona ko hano muri ubu buryo bushyashya rero, muri IP imwe ushaka gufatamo IP 52 ukazihereza department imwe ya sales, noneho ugafata n'izindi IP 48 nazo ukaziha iyindi department, ugafata 24 zose ziri kuva muri IP imwe. Nubwo buryo rero bundi tugiye kureba. Urwo ni rwo rugero tugiye kugenderaho. So nyuma tugiye gukora imwe, tugiye gushaka IP zo muri sales gusa. Nitumara gushaka IP zo muri sales, none muri lab, muri practice turi bugende dukora, tuzashaka marketing, dushake na IP za administration, dushake na IP zo muri HR mu gihe turi bugende dukora practice. Ariko ubu ngubu reka dukore iyi practice ya sales yonyine. Ni ukuvuga ngo IP baduhaye ni iyi ngiyi. Block ya IP baduhaye ni 192.168.2.0. Noneho ngende shaka ko twibanda hano. Twibande kuri /24. /24 ni direct, ni class C IP address. Ibyo turabimenyereye. So iyi IP turayihindura muri decimal. Turayihindura muri binary. Iri muri decimal tuyicuza muri binary, nuko yaba yanditse. Noneho subnet mask yari 24. Nidufata subnet mask twandika muri decimal, nayo iraba yanditse gutya muri decimal. Nidufata subnet mask tuyishira muri binary, nuko iri bube yanditse muri binary. Noneho let's focus rero ku kindi kintu hano no kibanga biri budufasha kugendera muri iri somo. Urabona nuko ari 2/24. Nufata izi rimwe ukaziteranya, umubare wazo n'ubundi raza kuba ari 24. No kuvuga ngo niyo iyi /24. Murabyibuka ko iyi CIDR yo ishobora kuba /8, ishobora kuba /8, ishobora kuba /10, 20, ishobora kuba ntago yo yitaye kumenya ngo ni classful cyangwa ntago ari classful. Yo uyikoresha bitewe na IP ushaka. So iyo ari /8 ni ukuvuga ngo izi rimwe ziba ari 8. Iyo ari /20 means izi rimwe ugomba gushaka rimwe zingana na 20. Iyo ari /22 rimwe zigomba kuba 22. So
iryo ni ibanga rimwe. Noneho reka turebe ino shortcut table. Shortcut table iroroshye, ntabwo ari nka kuyifata mu mutwe, ni ukumenya gusa uburyo wayikora bigahita bikorohera. Murabona ko ni 1 2 3 kugeza kuri 8. Gute noneho ibi bifate nkaho ari 1 octet, ni octet imwe. Reka nsubire inyuma gato. Iyi ni 1 octet. Maze kubisobanura cyane ibi bintu, niba utarabisobanukirwa ugomba gusubira kureba video za nyuma zibanzirizingi. Iyi ni 1 octet, ifite 1 2 3 4 5 6 7 8. N'iyi ni yindi 1 octet, nayo ifite 1 2 3 kugera ku 8. N'iyi ni yindi 1 octet, nayo ifite 1 kugera ku 8. N'iyi ni yindi octet, nayo ifite 1 kugera ku 8. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo bikorohere gufata neza, wowe yibwire ko iyi ngiyi ari 1 octet. Iyi ni 1 octet, noneho ugafata 1 octet, umubare wa mbere ukaba 1 kugera ku 8, then 2 binary, none ugafata iyi 2 to the power of 1 biguha 2, 2 to the power of 2 biguha 4, 2 to the power of 3 biguha 8. Noneho nayo ukagenda, urabona ko ni times 2 times 2 times 2 times 2. Ushatse nanone wareka gutekereza bino ukandika ni 2 4 8 5 gutyo. Biroroshye, ntago bigoye, ntago bigoye. Gusa impamvu ngashizeho ni ukugira ngo kaze kudufasha ikintu kimwe ngiye guhita mbereka hano. Turebe hano mu kibazo baradusaba 52 IP addresses. Mu kibazo baradusaba IP 52. Dusubire kuri ya table yacu. Iyi table turabona hano ko 58 ishaka gufitinga hano muri 64. Uyu mubare 64 nawo ubwo uyisuba umubare wacu w'ingenzi, nawo mu wibuke. Isoma 64. None reka tumanuke reka nsubire inyuma gato kuri subnet. Urabona ko subnet mask, iyi subnet mask yacu dufite muri binary, nureba iyi last octet, sibyo, ni 0. Kandi iyi 0 muri binary, iyi 0 iri muri binary, ariko hano iri muri decimal. So 0 muri binary ni 0 gusa, ni 0 8. Iyi ni value y'iyi muri binary. Dukomeze hano, reka mfate rero iyi 0.0.0.0, iyi 0 iri muri binary, iri muri decimal, ngiye hano nyishyire muri binary, sibyo. Hano iri muri binary, n'ubundi irangana ni 8 octets. Noneho reka turebe iyi 8 octet, muribuka ino mibare nayo iri hasi nayo murayibuka ko iyi ni 1 2 4 6, iyi ni 1 2 4 8 16 32, murabyibuka. So twe twasanze ko 52 iboneka muri 64. Reka twe rero dufate 64 nka magic number yacu. Twabonye n'ubundi kuri ya table ko 64 ari magic number yacu. Ni ukuvuga ngo muri subnet, muri block baduhaye iyi niyo baduhaye kuvanamo IP ziriya zose twabonye. Reka ino block rero, sibyo, iyi block baduhaye hano, ni ukuvuga ngo iragenda yincrementinga by 64. Ni ukuvuga ngo okay, reka nkomeze duhindure mask turebe. Noneho ni ukuvuga ngo kubera ko hano twasanze, ni ukuvuga ngo iyi 0.0.0 n'ubundi bifate ko ari izi 0.0.0, sibyo. Ariko wibuke ko muri binary iyi iba ari 1, iyi ikaba 2, iyi ikaba 4, iyi ikaba 8, iyi ikaba 16, iyi ikaba 32, n'iyi ikaba 64. Ni ukuvuga ngo twe dusanze IP dusaga guha sales department ziboneka ni 52 host, ariko ziboneka hano muri 64 se. Niyo ziboneka muri 64 means muri IP yacu rero we are going to borrow 2 bits. Turaborrowinga rero bit ebyiri kuri host portion, ariyo
iyi ya mbere ni bit ya mbere tuborowinze rero hano. Noneho iyi muribwa ko nababye ko izi ngizi ari 21, izi ni 24 ones, ariko kubera ko tuborowinze n'iyi 1 zirahita ziba 25 ones slash 25, kubera ko hano tuborowinzeho iyindi rimwe, kuko iyi ni wit, iyi ni wit, n'iyi ni wit, zikaba 24, ariko hano dutiyemo iyindi imwe. Iyi imwe murabyibuka ko ifite value ya 128. Subnet mask icyo gihe ihita ihinduka nayo 128. Noneho kubera ko iyi ni value ya 128, kandi twabonye ko IP address yacu iri kuboneka hano muri 64, ifite value ya 64, kandi tumaze kuborowinga rimwe iraba ifite value ya 128. Noneho turaborowinga iya kabiri kugira ngo tubone network yacu igarukira kuri za IP dukeneye. Means turongera tuborowinga iyindi rimwe hano, noneho iyi irahita iba slash, iyi ni 24, 25, then 26. Ni ukuvuga ngo tuborowinze 2 bit muri host portion kugira ngo tugire /8. Noneho nufata iyi 128 ugateranyaho 64, subnet mask irahita iba 192. Kubera ko murabyibuka neza iyi ni value ya 128, ni value ya 164, ano iyi ni 128, iyi ni 64. Ufate 128 ugateranya 64 bihita bibyara 92. Ni ukuvuga ngo naha subnet mask ihita ihinduka, kubera ko urabona ko subnet mask ubundi yagarukiraga hano kuri 24 ones, ariko urabona ko subnet mask ubu ngubu yafashe no muri iki gice hano. Ni ukuvuga ngo zirate ziba 26 ones. Izi value ebyiri rero ziteranyiza zo kuri last bit ni 128 plus 64, which is 192. Ni ukuvuga ngo itiguha rero /26, ntabwo iba ikiri /24. Noneho IP address rero uba ufite, uhita ugaruka hano ukareba, hano dufite 192, 168 and 2, sibyo? Uhita ureba hano ko zino zose ni 8 bit zose zatanitse to be 1, nihi ni 8 bit yatanitse to be 1, nihi ni 8 bit inindi bit yatanitse to be 1. Ni ukuvuga ngo rero iki gice bino twarabisobanuye muri dusobanura subnetting, iki gice nta kintu kiri buhindukeho, kubera ko izi bit zose zahindutse kuba 255, 255, 255. Ni ukuvuga ngo network address ni iyi dot iyi dot iyi. Ni ukuvuga ngo rero magic number yacu mwibuke ya 64 rero IP yose iragenda yincrementinga by 64. Ni ukuvuga ngo IP ya mbere rero irahera kuri 192.168.2.0, uhite ukora +64, noneho -2. Murabyibuka neza ko formula ya kubona hosts zishobora gukoreshwa muri IP ni the number of host portion, ugakora -2, 2 to the power of n -2. Murabyibuka neza iyo n rero ni number ibisigaye hano kuri host portion. So ni ukuvuga ngo rero niba tumaze kubona ko twebwe dufite 64 hano like our magic number, ni ukuvuga ngo ya n ya 2 to the power of n turabizi ko ari 64, ntabwo ari 2 to the power of n, ni 2 to the power of 64, kuko twe 64 hano turayizi deja, tuzi ko ari 2 to the power of 64 minus 2. Ni ukuvuga ngo no, turavuga ko iyo n ni 2 to the power of n, ariko iyo n twe turabizi ko ari 64. So ni ukuvuga ngo niyo 64 minus 2.
ni ukuvuga ngo -2 ni iki narabisobanura. -2 ni network ni ya network n'indi -2 IP imwe ni ya network, indi IP ni ya broadcast. So ni ukuvuga ngo IP yacu ya mbere iraba network yacu urabona ko yo ni ya indi ntihinduka ko ni IP navuze ko IP iri bw'incrementinga by 64. ni ukuvuga ngo we are going to start from 0 to 63 kuko ni 64 minus 2. noneho turasanga IP ya iri bukoresha muri cells ni IP address. ni ukuvuga ngo iraba ari 62 host kuko ni IP ni 64 minus 2, turasigara na 62 host zishobora gukoreshwa. noneho CIDR ni /26 twabibonye. noneho network yo ni iyi ngiyi murayibuka ko ariyo baduhaye. noneho first usable IP address iraba ari iyi network +1, last IP iri bubiri usable 62. noneho ya 1 twakase rero itari usable niyo iri witiba iki broadcast address. noneho next subnet rero ibisigaye ni last broadcast address +1. navuze ko network iri bugende incrementing by 64. ni ukuvuga ngo nukora 64 nukora 0 to 64 iyo ni 1 subnet. noneho nukora -2 rero tuba 62, last usable ni 62, broadcast ni 63, next subnet ni 64. ni 64 ugakora ni 64 ubwo hano kuri 64 naho ni market. urabona ko niyo subnet isigaye tuzakoresha kuri marketing. nawe urakora plus biraterwa na IP address bari bugusabe. none urakora plus the number of IP address aho iri buboneke. rero niho uzakorera ya magic number n'ubundi. niza bari magic number n'ubundi n'uzakora -2. nuyimenya uzakora -2 kugira ngo usigaranye network, usigaranye broadcast address, then birata biguha next subnet. ni ukuvuga ngo network ya mbere ifite host 52 iraboneka kuri IP hagati ya iraboneka kuri subnet ya .0 ugarukira kuri 63 kuko iri incrementing by 64. guhera kuri 64 yo ni yindi subnet. ndakeka bisobanutse. nimba bitarasobanuka neza turakomeza turebe na marketing ukuntu tuzayikora, turebe n'ukuntu tuzakora na administration na HR, turebe na accounting. bizagenda bisobanuka, tuzakora n'ama exercises menshi. so nimba ugize icyo umenya kuri iyi video, kore subscribe, kore na like na commenting. otherwise iyi video turayigarukiriza hano, turasubira mu minsi ya vuba. Peace out.